Ingabo z'umuryango SADC, umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, zari zaroherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa 12 2023. Zatangiye kuva muri icyo gihugu zinyuze Goma. Usibye kuba byemejwe n'umuvugizi wa SADC kuri tariki ya 29 z'ukwezi kwa 4, abatuye Rubavu babonye amakamyo menshi apakiye ibitwaro by'izi ngabo. Gucyuriza ingabo n'umwanzuro wavuye mu biganiro byakozwe hagati ya SADC n'umutwe wa politike n'igisirikare wa AFC M23. Amakamyo abarirwa muri mirongo atwaye ibikoresho n'imodoka z'intambara zirinda bari imbere ku rugamba yahagurutse Goma, arebwa n'abaturage benshi muri uyu mujyi. Uyu ni wo mutwe wa mbere cyangwa se icyiciro cya mbere cy'ingabo za SADC zivuye muri uyu mujyi, nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa SADC nubwo atatangaje umubare nyawo w'ingabo zavuye Goma kuri iyi tariki ya 29. SADC iteganyije ko abasirikari bayo bakoresha umuhanda wa Rubavu Kigali Rusumo bagakomereza mu karere ka Chato mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Mu kwezi kwa gatatu, SADC yararangije ku mugaragaro manda yayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze ihitamo kuva muri Goma bidatinze inyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Gusa iyi gahunda niyubahirijwe nyuma y'uko ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 4 AFC M23 yavuze ko abarwanyi b'ubu butumwa bwa SADC bagize uruhare mu bitero byagabwe ku birindiro bya M23 bafatanyije n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Ibi bituma ubwumvikane bagiranye kuko SADC izagira uruhare mu gusana ikibuga cya Goma buhagarikwa. Ngiyi impamvu izi ngabo za SADC zirimo kunyura mu Rwanda. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yavuze ko kuba ingabo za SADC zatangiye kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ni intambwe nziza mu gushyigikira inzira y'amahoro. Minisitiri Nduhungirehe yavuze kandi ko u Rwanda rwafashije izo ngabo ko kubona inzira zinyuramo zitaha nta n'imbunda mu guherekeza imodoka zari zibatwaye n'ibikoresho byabo ubwo bavuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo berekeza muri Tanzania. Ubwizi ingabo zinjiraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwezi kwa 11 2023, ntago zatekerezaga ko nyuma y'umwaka n'amezi make zizasubira mu bihugu byazo zidatahukanye intsinzi, ndetse nta nubwo zari zizi ko gutaha kwazo bizandikwa mu binyamakuru mu gihe kwinjira muri Kongo kwazo bitavuzwe cyane. Ibi bivuze gutsindwa kw'izi ngabo hagiye gukurikiraho iki? Special TV show. Hari umushakashatsi mu bya politike waganiriye na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI avuga ko Afurika y'Epfo ari nayo yatanze umubare munini w'ingabo muri ubu butumwa bwa SADC bwiswe Summit DRC, ngo ishaka kwirinda ko ingabo zayo zava muri Kongo zikanyura ku butaka byongeye bw'u Rwanda, kubera impungenge z'uko byaba bikojeje isoni kubera ko Afurika y'Epfo ni igihugu cy'igihangange kitakabaye kiva mu butumwa bwa gisirikare cyatsinzwemo, byongeye gitsinzwe n'inyeshyamba. Izi ngabo zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwiswe Summit DRC, gusa ni ubutumwa butishimiwe cyane muri Afurika y'Epfo, cyane cyane nyuma y'abasirikare 14 b'Abanyafurika y'Epfo. Ariko kubera ko ikibuga cy'indege cya Goma kigikomeje kuba kidakora, Afurika y'Epfo ntabwo yabonye ukundi yabigenza ngo icyure ingabo zayo mu buryo butazwi cyangwa bw'ibanga. Iki cyiciro cya mbere cy'izi ngabo za SADC cyahaguritse kare cyane mu gitondo kuri tariki ya 29 y'ukwa 4, banyura ku butaka nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'uyu muryango. Bambutse umupaka w'u Rwanda bakomereza muri Tanzania banyuze ku butaka nyine. Ni igikorwa cyanyuze cyo kuva mu gihugu cya Kongo kizagenda gikorwa buhoro buhoro kikazaba cyarangiye mu mpera z'ukwezi kwa 6 nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'uyu muryango wa SADC. Nta mibare yatangajwe y'ingabo za SADC zavuye muri Kongo ku itariki ya 29 ngo ni ku mpamvu z'umutekano nk'uko uyu muvugizi wa SADC abisobanura. Ngo cyatangajwe gusa nuko icyo ari cyo cyiciro cya mbere cya Summit DRC kivuye Goma. Abonetse abasirikare bagera kuri 200 bakomerekeye ku rugamba bari barakuwe mu gihugu mu mpera z'ukwezi kwa 2. Umubare w'ingabo za Summit DRC ntabwo ugeze utangazwa ku mugaragaro, ariko abasesenguzi bemeza ko zari hagati y'1300 n'ibihumbi 4. Afurika y'Epfo byemezwa ko yari ifitemo abasirikare benshi. Izi ngabo zari zigizwe n'abasirikare baturutse muri Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania, zari zaroherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa 12 mu 2023, zifite intego yo gufasha ingabo za leta ya Kongo kubuza kwinyeshyamba za leta ya Kongo nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma
izi ngabo za SAMIDRC zaratsinzwe zihungira mu kigo cya MONUSCO mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye wo kugarura ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri Goma, aho zakomeje kuguma mu bwihisho zitemereye gusohoka. Intego y'ingenzi y'izi ngabo za SAMIDRC yari ugufasha FARDC ingabo za Kongo guhagarika inyeshyamba za M23. Nyamara M23 yakomeje gufata ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo, harimo no kwinjira muri Goma, ku buryo ice kinini cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kiri mu maboko y'abarwanyi. Ibi bishobora gufatwa nko gutsindwa ku ngabo za SADC mu rwego rwa gisirikare. Iminsi ya nyuma y'urugamba, ingabo za SADC zari zarahungiye muri base Bertel cyangwa se mu birindiro bya MONUSCO Igoma zidashobora kugaruka no kwitabira imirwano. Ibi bikagaragaza ko zari zifite ubushobozi buke bwo gukora haba mu buryo bwa politike no mu buryo bwa gisirikare. Mu bihugu nka Afurika y'Epfo, haba depite n'abaturage benshi banenze iyi gahunda cyangwa se umutumwa kubera abasirikare babo 14 bapfiriye ku rugamba. Iki gikorwa cyatangiye gufatwa nk'umusogongero w'insinzi ya M23 n'ihomba rya SADC kuva M23 yafata Goma. Ubushobozi bw'ingabo za M23 nibwo bwabujije ingabo za SADC kugera ku ntego yazo. M23 ni umutwe w'abarwanyi uzi neza ko ukorera, ufite uburyo buhanitse bwo gutegura intambara, ushyigikiwe n'imitwe y'inzobere mu kurwana ku misozi no kwihisha, kandi ugategura ibikorwa by'ubutasi biri ku rwego rwo hejuru. Ibi byagoye SADC ndetse na FARDC basa n'abatari babyiteguye. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2024 nibwo byemejwe ku mugaragaro, byemejwe n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo, ko Afurika y'Epfo yohereje abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo mu rwego rwo kubahiriza inshingano mpuzamahanga iki gihugu gifite binyuze mu muryango wa SADC. Iki gihe Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yemeje ko abasirikare 2900 ba Afurika y'Epfo boherejwe muri Kongo gufasha mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri iki gihugu. Iki gihe ubutegetsi bwa Ramaphosa bwemeje ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bari muri Kongo kuva ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 12 2023, ariko babyemeje mu kwa kabiri 2024. Bavuga ko ubutumwa bwabo buzarangira ku itariki ya 15 y'ukwa 12 2024. Mu gihe kigera ku mwaka, abasirikare ba Afurika y'Epfo bagomba kumara muri Kongo ko bari gukoresha amarani agera kuri miliyari 2, ayangara arenga miliyari 135 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa izi ngabo zaje kongererwa igihe cyo kumara muri Kongo nubwo bitagenze neza, kubera ko icyari cyazijyanye ntabwo zagishoboye. Umutwe wa M23 wakomeje kubambura ibice bagenzuraga mu burasirazuba bwa Kongo. Izi ngabo za SADC zaba zarahawe ubutumwa budashoboka. Nta bundi buryo bworoshye kandi bwiza bwari buhari bwo gusezeranaho hagati ya SAMIDRC na M23. Muri urwo rwego, abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo bateraniye mu nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu, basezera ku ngabo zabo z'umutwe wa karere. Inama y'abakuru b'ibihugu yasoje manda ya SAMIDRC itegeka ko hatangira igikorwa cyo gukura izi ngabo z'uyu mutwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byatangajwe mu itangazo ryasinyaga impera zirishyirwa mu bikorwa by'ubutumwa bwa gisirikare bwatangiye ku mugaragaro ku itariki ya 15 y'ukwa 12 2023. Iyi nyandiko ntabwo yazona impamvu nyirizina zifatwa z'iki cyemezo cyo gucyura izi ngabo, kandi Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatanze ibisobanuro bidashimishije mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu bitatu byohereje ingabo, Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania, cyo kuvana ingabo zabyo mu burasirazuba bwa Kongo, kikaba gishingiye ku bitekerezo by'uko agahenge twashakaga gushimangira muri kara gace katangiye kugerwaho. Niko yavuze. Aya magambo yafashwe nk'uburyo bwuzuyemo icyizere cyinshi mu gihe nta gahenge kari Goma mu by'ukuri. Impamvu y'agahenge yari yarakoreshejwe imbere na Perezida wa Malawi ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa kabiri, Lazarus Chakwera yategetse igisirikare cyo gutangira imyiteguro yo gutangira gucyura ingabo zabo mu rwego rwo kuba itangazo ry'agahenge yari ryatangajwe n'impande zari zihanganye ndetse no gufungura inzira y'ibiganiro bigamije amahoro arambye. Umunsi wari wabanje, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rihagarariye mu rwego rwa politiki barwanya M23 ryari ryatangaje agahenge ku ruhande rumwe. Mu kuvuga agahenge katumvikanyweho n'abahanganye bombi, bari biyemeje ko batazagaba igitero ku mujyi wa Bukavu, kuko uyu mujyi waje gufatwa nyuma y'iminsi mike ku itariki ya 16 y'ukwa kabiri. Imvugo y'agahenge
irasa n'ubwihisho ku bihugu bya SADC byari bifite impamvu zihagije zituma bifata icyemezo cyo gucyura ingabo zabyo. Samidi DRC yabaye umutwe udashoboye gukora. Abasirikare bawo bari bafungiranwe mu birindiro bya Sake mu majyaruguru ya Goma kuva mu mujyi wa Ruguru ufatiwe n'umujyi M23 mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Turifuza gusubira mu bihugu byacu, abasirikare bacu barananiwe, ntacyo tugikora hano, nta n'umuntu dusigaye turinda kuva Goma yafatwa. Niko byavuzwe n'umusirikare umwe wavuganye n'umunyamakuru wa televiziyo ya Afurika y'Epfo LNC kuko ingabo za SADC muri Congo hamwe n'ingabo za MONUSCO ziri mu butumwa bwa MONUSCO acancuro w'amahanga ntabwo byabashije kurinda mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Sake wari urinzwe na Samidi DRC nk'uruzitiro rugomba gutuma Goma idafatwa. Gusa uyu mujyi watembagajwe n'igitero cya M23. Muri iyo mirwano Samidi DRC yapfushije abasirikare 18 barimo 14 b'Abanyafurika y'Epfo. Minisiteri y'Ingabo ya Afurika y'Epfo yavuze ko Samidi DRC nayo yishe abarwanyi bagera kuri 800 ba M23 muri iyo ntambara. Isesengura rigaragara nuko Samidi DRC igiye itarangiye inshingano zayo isezeye nyuma yo gutsindwa ku rugamba, nkuko byasobanuwe na Paul Simon Handi, umuyobozi w'ishami rya Afurika y'Uburasirazuba mu kigo gishinzwe ubushakashatsi ku mutekano ISS. Yongeraho ati bari barazengurutswe na M23. Abasirikare ba Samidi DRC ntibigeze bashobora guhindura isura y'imirwano mu gihe cyose bamaze bari ku butaka bwa Congo. Ibi bihabanye n'ibyavugwaga mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2024 ubwo General Fall Sikabwe wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wari ushinzwe ibikorwa by'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yashimagizaga imbaraga z'abarwanyi ba Samidi DRC. Ati n'abasirikare babigize umwuga, bafite ibikoresho bigezweho, bafite imyitozo ihagije kandi n'ingabo zishoboye guhindura uko ibintu bihagaze ku rugamba. Iki gihe yabivuze mbere yuko hagirwa umuyobozi wa kompanyi bitwa Alike de Borziv SDZs bivuga ko ingabanyuka ry'ingengo y'imari y'ingabo za Afurika y'Epfo ryakomeje kubangamira ubushobozi bwazo zo gukora neza. Samidi DRC yarishingiyeho nkuko Paul Simon Handi abigarukaho. Afurika y'Epfo mu nyandiko yari yemeye gutanga abasirikare 2900 muri Samidi DRC. Ubutumwa bwose bwari bugizwe n'abasirikare 5000. Birakekwa ko uyu mubare utigeze ugerwaho. Afurika y'Epfo yohereje abasirikare barenga 1000 mu gihe Malawi na Tanzania bohereje umubare muto w'ingabo nkuko bisobanurwa na Gima, umunyamakuru wa Defense Web, urubuga rwibanda ku nkuru z'igisirikare muri Afurika y'Epfo. Ku rwego rwo hejuru bw'iyoherezwa ry'ingabo, ubutumwa bwa Loni MONUSCO bwari bufite inshuro 3 zibagombaga koherezwa na SADC, ariko ntabwo bwashoboye kuzana amahoro, bityo no kuri abasirikare 5000 byari kuba akazi kadashoboka nkuko Bwima abivuga. Ku rundi ruhande M23 ifite ibikoresho bikomeye n'abasirikare benshi kandi bashoboye kurwana. U Rwanda rufata Samidi DRC nk'umutwe w'abarwanyi baje kurwana no kuyifata nk'intumwa zaje kugarura amahoro. Ubutumwa bwa Samidi DRC yemerera mu buryo bweruye gufasha ingabo ya Demokarasi ya Congo no kwinjira mu mirwano igamije gukurikirana no guhashya imitwe yitwaje intwaro itari ya leta. Ibi ni ibisobanurwa na Darren Oliver, umuyobozi wa African Defense Review. Iyi nyandiko y'umurongo w'inshingano cyangwa se manda y'izi ngabo iracyanengwa kuba yarateguwe nabi kuva kera, ikaba yarafashwe nk'imwe mu mbogamizi zatumye igikorwa cyabo kidatanga umusaruro. Birashoboka ko itigeze ishyiraho uburyo buhagije bwo guhangana mu ntambara nk'iyo bahuye nayo i Goma, ndetse ikaba itarigeze isobanurirwa neza rubanda ko muri Afurika y'Epfo. Ikibazo nyamukuru kiri mu rujijo ruri mu bayobozi ba Afurika y'Epfo ubwabo kujyanye n'imiterere ya manda ya Samidi DRC n'ingaruka zayo. Niko Darren Oliver abigaragaza. No ku rwego rw'akarere ka SADC ntago higeze habaho kwitanga cyangwa se guhaguruka kw'ibihugu byose muri Afurika y'Amajyepfo umuryango SADC. Paul Simon Handi, ikigo cy'ubushakashatsi ku mutekano ISS, agaragaza kudashyiramo ingufu ku muryango wa SADC bagomba gushyingura ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zari zavuye muri iki gikorwa itariki ya 8 y'ukwa 12 2023. SADC yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo zayo ku rugamba ku itariki ya 8 y'ukwa 5 2023, ariko yarategereje 15 z'ukwa 12 nibwo yohereje abandi basirikare mu mwaka w'abasirikare ni muri Congo. Mu 2012 Tanzania yari yohereje ingabo zidasanzwe Special Force
ubwo ni igihe Goma yari yarafashwe bwa mbere na M23. Gusa kuri iyi nshuro yohereje ingabo zisanzwe apana special force. Afrika y'Epfo yo yari ifite umuhate mwinshi, ariko ibindi bihugu bya SADC ntabwo byigeze bigira ubushake buhagije kuko nk'uko umushakashatsi abivuga. Mu bihugu 16 bigize SADC, bitatu byonyine nibyo byatanze ingabo kandi nazo ntabwo zari zihagije. Angola na Zambia bifitanye imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo byatanze mu buryo bwa gisirikare. Ibi bikagaragaza ubusumbanye mu bushake bwa politike nk'uko byemezwa na Guy Martin, umunyamakuru wihariye ku by'umutekano. Nubwo bimeze bityo, Angola yo yari ifite uruhare rudasanzwe mu guhuza akarere. Ubutumwa bwa SADC bwari bufite ingaruka za politike zifatika. Afrika y'Epfo niyo yabishyizemo imbaraga nyinshi mu gihe habaye kutumvikana gukomeye hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'ibihugu byombi, u Rwanda na Afrika y'Epfo. U Rwanda rushinja Samidi DRC kuba umufatanyabikorwa wa leta ya Kongo nayo ifatanya n'abarwayi b'umutwe wa FDLR, umutwe ugizwe n'abagize uruhare bakoze jenoside mu Rwanda. Nubwo u Rwanda rutari muri SADC, rufite uruhare rukomeye mu bikorwa bya gisirikare mu gihugu cya Mozambique, aho rwagiye gufasha gucunga umutekano mu ntara ya Cabo Delgado ihanganye n'iterabwoba ry'intagondwa za Kisilamu. U Rwanda rwabaye igisubizo cy'ingenzi nyuma y'uko ingabo za SADC zari mu butumwa bwa Sami zavuye muri Mozambique ubwo manda yabo yarangiraga ku tariki 15 y'ukwa karindwi 2024. Nyuma gato y'imirwano yo kurwanira i Goma, bivugwa ko abarwanyi ba M23 bashatse gusaba Samidi DRC kuva i Goma banyuze mu Rwanda, ariko bagasiga ibikoresho byabo. Ibyo ngo ntabwo byashoboraga kwihanganirwa ku rwego rwa politike ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ibi ni ibyasobanuwe na Guy Martin. Delaine Olivier nawe abisubiramo ati byaba biteje ikibazo kurushaho ugereranyije n'uko ibintu bihagaze ubu ngubu, kandi byatuma batakaza ibikoresho bifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari, harimo imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ati ibyo byangera ingaruka zikomeye ku bihugu bitatu byohereje ingabo kubera ko byose biri mu bibazo by'ingengo y'imari. Kuri twe iki ni icyemezo cyiza cyane kidakwiye kwitiranwa no gutsindwa. Cyril Ramaphosa niko yabisobanuye mu rwego rwo guturisha ibitekerezo bya rubanda muri Afrika y'Epfo. Ramaphosa agaragaza iki cyemezo nk'intambwe igamije gushimangira inzira y'amahoro no kugera ku masezerano y'agahenge, ariko n'ubundi Afrika y'Epfo ntabwo irangiza uruhare rwayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko ifite abasirikare barenga 1000 bari mu butumwa bwa Loni, MONUSCO, ubutumwa SADC na ES bifuza ko bwakongerwa. Cyril Ramaphosa agerageza guha icyerekezo cya politike icyemezo cyo gucyura ingabo akagihindura nk'igikorwa cyo gushishozi kirimo intego yo guteza imbere amahoro, ariko kuri kwibera mu butumwa bwa Samidi DRC ni imbogamizi zabayeho n'ingaruka zabyo ku gihugu cye, bigaragaza ko ari amagambo yuje diplomasi yo kurengera isura kurusha ukuri kwa gisirikare.